Upegas ta, imbagada ano mapantakan agbitsilya San Fabian, mabalindak nga arkilaan. Angam saan damat ng imbaga no kaano? Ala, agan-anad ka iti panagmanehom. Anlikli kam ti agpuyat no aglong trip ka. Tama nga no, may tuglop ka kat madisgrasya ka pa'y. Wen, Saan ko akayat amapukaw ka iti biyak ko, Rigor? Ama nga no po, ti pa kataya. sana ka mapukaw. Kasano ko mga mapukawak nga eh. Malagsid ano matayak. Saan ka kumangag sarita iti kasta? Saan tayo nga mo tigasa to na pagpatinggan ti biyag tayo? Nila nga po Diyos ti makaammo kan makaikadeng ti dayta. Aganad ka nga rod iti panagmanehom. Wen, agad nadak. Angam oray kasano ti panaganad ko. No iso tinaikadeng nga rason uno gapo na matayak, awan mabalin. Anya? Nagdudu maawagas ti pakatayan tayo. Saan tayo ang maibaga? Niro ko madayto yung mauawag ka. Nasapa pa yung matipanang sukon ko kinkwana. Hello, Romay? Manong Rigor, sukunan na ka dita? Oo na. Mabaling nga sapsapam. At ibagat. Wen. Kananda sorpresa. Anya dayta? Nagsayat ka ngamin kanyak. Naon pa sa hiraw. Oray ita ko man. Wen, sige. O sige, bye. Bye. Anya nga tati ko na sorpresa na kanyak. Masorpresa lakit din ni Rigorin tong sumangpat. Saan na anang namaan to insagana? Nakalipat sa ngamin ng tilugo. Di na malagip da ito yung petsa. Masapsapa ko maasumangpat. Awagag tuman yung madamdama. Anya ti kaya tasunda ito eh. Wow, nagsagana ka iti dinner? Wen, kahit kung agsang ta, Anyan? nagimbag ka nga ng kanya. No sana si katinang patpatingmaan kanya, ang mga ano niya tinaramit ko ni Tibaki. Nagbanglong dati siya babae. Si katinang patpatibkar kanya, Manong Rigor. Inaramid ko lang at ti amok ang makapalagan di tariknam. Iso nga rod, katagyaman ako na ikin ka, agad, kastanda tinay puswan na panagyaman ko. Kadigdigos na iso anak kabang banglo. Oh, kas ka wala tatok kawan iti unag ditan. Kuha ngamin, Roma. Kasi tinakunak, adda na isang sangayan nga regalo kan ka. Kat adakan ka, no bumaba, ti pat nagkitam kanya. Anya ti kahit masawen. Amog, sana maiparbang na ito. Yung dyan kilipak. Agayatak kan ka. Roma. Naragsak ka ka diri ko? Unay-unay. Angam, napasama kan ti saan arong mga mapasamak, Roma. Kasanon no, No worries. Awan sung batam kanya kiti napasama. kan saan ko anam naman asyak ti umuna alalaki iti biyag mo. Juan, jajakin palubo sa maikutan na tinagbalin anobyo. Ngam, api asyak pa eh. Dito taang mo mga adna na sawak. Sana lapad ka, kasi titakunak. Agayatakan ka. No regrets. Anay paay ko ti amin ko. Naidumduma ka. Kat mabaling ka ti? Idi nga yan na, kiti oras ang kawasitla pang matag. Naitulod ko ni Roma iti hospital. Tapno duty. Angem saan pa lang nga sumina iti panunot ko tinapasamak kada kami. May isang anak ni Eva. Pajak polos na labanan ti awis tinainlubong na kayaw. Ni Wendy. Iso to yung mauawag.
Hello, honey. Itayag pa'y nga umawawag. Ngam di nagsusumbatan. Nabati kami ti cellphone ko iti lugan. Nagkape kami ngamin kada Benji iti tambayan mi. Alas 10. Wen, paawid akon. Ada ako ni ti dalang na agawid. Sige nga ron. Bye. Bye. Oh, naimbaglangan ta nakaari kapag adagos iti rason ko. Wow! Ay, paborito ka putahe dagiti yan. Nakalipat ka nga mina. Saan mo amalagip da ito yung petsa? Ah... wen. Malagip ko. Dahito apet sa ti panangipaay mo iti amin mo kanya iti beach resort. Wen, I love you, Wendy, honey. same here. Sapay na kuma. Tadi nagtunay na yun na. Anyan. Saan? Apay ko mga aramidak day tangay. Nagpihita na nakaturong ni Rico. Kasla na bambanog launan. Sa bagay, nagmalam-an nagmaneho. Sa kalpasan na ka. Kasi matoy love ko. Ano nag-message kan ko, anak? Grabe. Ang dapat nag-text kan ko, anak. Kitaan na. Oo, tinagan din ang text. Basaan man. Thanks sa lahat. Nang luna, iti-share mo apamatid kanya. Sweetheart. Love you so much. Anya, ti kaya to sa wanda ito eh. Rigor! Rigor! Ayop ka! Ay, anya ka diti. Kalpasan Hindi. ngipay ko kan ka! Ti amin, apanagayan kan ka! Kastoy ti madugtalag! Ayop ka! Wendy, agsardan ka. Anya ka diti. Itabadang! Pumanaw ka! Anya? Pumanaw ka! Tama nga lumapatay ka! Ay, kunak no sino ti parparbawon nagtuk-tuk-tuk. Si kamat gayam. Wala na nga. Ay, hanyat na pasamak di tarupam. Nagapa kami kin Wendy kag minapanaw na. Aniya. Iso di tuyak pa lang na. Ay, anya kabit tiga po na. Anyat nagapaan nyo aya. Ko, naduktalan na nga. Nga aniya. Nga, damanan sa bali ang babaen. Kasta nga ron na na. Ay, naapo anak ko aya, apay ngamin. Anyat mapaspasabakan ka. Saan ko ang nalabanan ti sumisog na na. Apo na yan. Manan. Unay ka, Basta nga ron naglabdabos na. ka. Ay, Nanang, sus, apo aya. Saan ngay ayam ni aya, Trigor? nasapol ang makasaritak ni Roma. Noon na kami din nag-textan na. Nag-text pa lang kami idirabi. Naduktalan na lang arod ni Wendy. Anyan da ito eh. Sorry Rigor. Maragsakan naglangamin. Ngayon ka po iti dahil pinapanaw nak ni Wendy arabrabi. Ulit ka, sorry. Nung awan pagawidam, umay kalangan iti apartment ko. Kaya't mo asawin. Willing at amakidinagan ka. Nga oray saan tangag kasar. O anya, umay ka? Ayan tayo taksim pare. Awanan pare.
Inalan ti aking taksi. Anya? Anya ti kahit mo asawan. Saan ka diya taksiyo kan Wendy? Taksi na lang. Anya? Nagsina kami. Kasta tinapasamak, pare Benji. Sus. Kaya't mo asawan. Adamanan sa bali, pare. When? Roma. My soners. Naspak. Sus. Nakaado ka na. Ang mga numaanak ang manan. Saan nga dayo pare, nangrunakit. Agdan na kami kano. Dahil tatidak siguro matulad kan ka, pare. Pare Benji. Di, manuti, inunaan ng anak mo. Nagsikog matay di aroma. Tulungan nakit di. Masapol nga da trabaho. Saan ko akayat ni matambay? Mabalin tata, nurse mo't ako nam. Ngayati ko nam, abalayan. Nagsina darigor, kanti babae anang isukatan na kan Rina. Wen, hey, nakababain nga ibagakin ka na ito'y abalayaan ngam. Saan ko ngamin nga amo na chat aramidat kinirigor? Ay, abalayan. Ay, kasanong tulangat ang tibiyag na. Ikat, anyang garod ti maramidan tayo. Daita, ti pinili na abiyag. No bilang, asinon to tiba kasi kasukan ko anano isunti. Ay, siyak, ti masikuran namang pampanunot. Daita, tinaamuak, anak ko. Asla, kasjay sa. Ada madan sa bali a babae itibiyag na. Wan ba't di Isot ragsak na, kan pinili na. Sige. Wan. Mapan ko nga rod irwartan eh. Adan sa bayadan dagiti anak mo igi pagadalan. Sige anak. Bye. Ay, agyaman ak Diyos ko. Uray kasday, tinagbanagan ti pamilya ti anak ko. Tinagbanagan ti relasyon da ken rigor. Inot mo't laangan anak kailiw-liwag. Ken nasaya at tinagtungpalan na iti trabaho na. Ang dayjay a rigor. Anya nga tati masakbayan na. Nukas jay latan ti aramid na. Pagay ayaman na mutan ni ayat. Siga. Anya pailat ka dagdi. Umayak kumagkid daw iti pamakawan mo, Wendy. Nagpuskulan ti Roman. Kalpasan ti panang lokong kanyak. Kalpasan nga impaay kukan ka ti awan kaasping na apamadag. Promise. Sa Kumanaw kan. Taamangan nun niya pa iti aramidag kan ka. Kat kasang dagiti anak ta. Kaya't kung Awanin bibiyang mo kadakwada. Ibagak to kadakwada. Anatayan ti amada. saan mong aramidan day ta, Wendy? Pangaas. Awan karbangam. Amang idiktar iti kayat ko. Wendy. Kat dagiti matbado. Puurak ida. Tangay siyak matlaang tigimatang kadagidya. Wendy. Nadungo ak no siyak ti agayat. Ngam tigri ak amaluko. Hala, pumanaw kan. Sakbay nga umawag ak iti polis. Kung ngayon pare,
Adda nakasaritak nga operator. Lima ti taksida. Agyaman pare. Masapol namin nga dapag sa pulak. Ang pare, gusto ko man. Isardeng mon, ti panagay-aya mo kan ayat. Wan pare. Audin ni Roma. Panunutom ko mati masakbayan pare. Narigat ti awan na urnos a pamilya na. Agyaman na kiti patigmaan mo pare. Ken pakawanan nak ko ma. Ta kasla siyak tinang idoron idikan ka nga garamid iti kalukwan. Awan basol mo. Tauraan niya kumating bagbagam. Ujak inaramid. Pare, Sige pare. Kaduan nak man nga rod iti operator nga ibagbagam. awan makunamon pare. Ipasada mon ti may sa taxi ni Madam Beverly. Agyaman pare ha. Agam adaman damagek. Anya dayjay. Sa dino tiyan ti asawa ni Madam Beverly. Awan asawa na. Balo. Pulis ti asawa na idi. Anya? Ada talo atawa na balo. Napintas. Ops. Di mo ko nang agduyos kakin ko na ha. Apay si ka, saan kang agrok babit kinapintas na? Nanganunak at ubing pa'y. Wen. Nasurok lang basit a fortina. Kasla balasang lang a medyo nataangan basit. Kung nakita na umpay asawa na, when noon asawahan ko na kuma. Oray siyak. Awan ka dit anak da iti day di asawa na pare. Awan ka no. Namindo nagsikog ngam naalisan. Sus, sayang ah. Wen, iswa di na pa'y napadasan tinagsikog kan naganak. Okay. Nasingpat. Naalumanay nga agsarsarita. Angam apay nga taas sana nakiasawan. Kat ubing paymat. Adan ipasada mo a taxi? Adan. Okay. Kaya tanya nga ti plano ita. Agmad ka ni ti apartment ko, ano anya? Si Kaman, mabalinlat tamin kanyak. Kan may sa adamat balay mi. Di nauna nga anak ko iti mo ng asawa kananang ko lang tiyag nanaed. Sika ano niya ti kayat mo? Okay lang kanya. Ngam no kayat mo magdin nata, mas okay. Tapno ka na ito makita kan makadin na ka talaga. Oh, diag din nata. Sure ka? Wen, angam adaman damage, Roma. Anya data? Okay lang kan ka no agsikog ka? Numabalin? Orisan ko ma. Ngam nagsikugak, okay lang. Kasanong dagiti naganakan ka? Awan parikot. Kinapod muna, alalaan da ko na di Canada. Oh, kasta ka di? Kat no bilang agsikugak, di, okay lang. At napakalaglag ipagkan ka. Anya? Don't worry. Iti uray ka anuman san kanto amalipatan. Nangruna no maadaan ta iti anak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya jay kunayo tatang, adamanan sa bali akadandanan ni Rigor? Wen, impon no na amin kanyak niya balayan. Ang bumbat, adi na kanunungan ni Rigor. Ay, talagang agpakadakasan. Parikot launay ni Abalayan, di anak na. Ngala, bayan yung tatang. Ayun, napakaradibukan day jay a tao. Wen matkit di ah. Huwag gayam tatang. Agbakasyon Ngamin, agturpusan ni Jun iti high school. Wen, iso ka do ti damdamagan na kin lola na no makasangpet ka. Inawagan nakmat idi na minsan. Kat imbagak, sana sigurado na makaawidak. Ay, sumot lagayam ah. Awan tatang. Awan gayam, saan da ko napakarikutan na sabsabatan. Agbasak tulangan kan agtaksi aktulatan. Iso ah. Sige nga ron tatang. Bye. Bye.
Talaga nga awanen. Naglangoyan ni Rigor iti gayong-gayong ti basol. Ay antay apo ko ta abalayan. Da napintas ngay padamag ko. Nagsublay di pagadalan. At nakano practice da para iti panagturpos da. Kasta ka day. Napalayan. Si kantulat ang arudan ti mangibagakin ko na. Ang makasangpat ni mami na inton graduation na. Aya, isus kat baragsakan launay day jay Anya di ko nang pare Rigor. Talagang awan kontak mo kan Roma? Wan pare, tidakis na kat naglibas. Saan kami man lang nakapagsalita. Amangan no di na kayat nga ad-ad nga agladingit no agpakadapay kan ka. Mabali na kasta pare. Aywan gayam. Kumusta amat iti operator mo? Awan mo't parikot. Kasta ka di. Kunak no ad damanan sa bali ang mapaspasa makitinagbatan niya. Mawatak ti kayat mga sawan, pare Benji. Amangan no amok matkit di. Di mo kayat, di mabakante. Mabakante nga? Uwan pare. Saan ko kayat ti may standby? Nang runa itinagan ni Ayat. Anya? Kasta talaga dagiting gwapo kan managayat. Nagadulagit di. Saan mo ta? Managtulnog tayo lang iti bilin. Bilin nga. Apa inuman dagiti mawaw. Anya? Tulpusan ni John iti high school. Igatagab ko mamut iti uri sapatos na lang sa randa nga graduar. Anya? Apay? Saan ayan ang tagtiinan na? Anya, unay kamutad. Kaslaawan na pulos pakibiyagam ka dagiti anak mo. Awan kwarta kita nanan. Kasadungawan kwartam. Katno ko na magbibiyahe ka ba? Wen. Mano ayat igatang na iti sapatos na. Anyat amok. Mangtad kalatan Oray saktulatan ti mangnayon. Anto eh. Limlima gasaot. Kung ayaw matanayunan nyo. Unay kan anak ko. Manipod pa'y nag-eskwela na yung anak mo. Di mo pulo sinukurtaran. Limlima gasutlat itad mo kat agraduar lang arudan. Ay, pa'y nagbalin ka mo ito nakastoy aya. Iso nga awan amor. Dagiti anak mo kan katapulos. Di mo yung parik nati kinaamam. Anya ti kinuna? Saan ka mangrabrabak pare? Wan pare. Jack pulos nang namahan na mapasama ka na kami dahil dyan iti operator ko. Talaga amat Bili bakon kan ka? Saan ko na basol pare? Kunak no da sa bali asa nga ili na iti birthday na. Gayam. Syaklaen. Dagiti pada ma-driver na. Ang tadlaan iti pang-inom, kanigatang da iti pulutan da. Kasta ka di? Katimbaga na, nga da ka na isang sangayan asa nga ili na. Kat si kadayjay asa nga ili. Wen, kat ko na nang agbati ak kano ta, at na paramid na kanya. Wow! Sana all. Si Kanti magka-chicks iti operator na. Wow, nagado paseros pag iso asimang puter kon basa nagkapoy dyan Manila. Ada babae nagado di bagahin. Dua maleta kan adape sa bariya bag na. Iya si dag kong titaksig kan pa na. Ma'am, naikarga akong dagiti bagahem. Sa lino ti papanantay, oh? Baka kan norte, sir. Rina? Yes, sir. Kunak mo saan ka na makabigbig. Nakasan glasses ka ngamin kan.
nakadalungdong ka pa eh. Sige, mapantayon, sir. Okay. Kumusta, Rina? Okay lang. Uray kas ano? O mga angas pa man. Kasta ka di? Naibagkan ka ata, paduka nun bukod mo at taksi. Nakabaniit ka itibak na nga. Kan, adan sa kanupay nurse man. Agasam, bilibakkan ka, Arigor. Sikat ti asenso. Sana kas kada tao. Paad-adi, panlata ka nagitigang ganaat. Amo na amin. Una yan apan nakairanrana at ipay taksi na tinaglugana manak. Kat nadlaw ko tatang. Kasla na sukaan ti rupa na iti imbagak ken kuana. Nga amok ni kiti babay ang naglabas ken kuana. Kasta ka day. Te amo na siguro kat saan ko nga amo. Ket anyangay ti kunana. Awan, saanan ang nagtagtagari. Kan sa anak mo tan ang nagsasao, aging ka iti nakadanon kami dito eh. Nasaya at mat no imparupam day ta. Pag nanaida na itatatang, iti kadikabit na? Saan? Aday jay kada abalayan Sigun kan abalayan, imanaw ka no tay nurse na napanan abroad. Agasam da ita? May istorya amin kanyak ni abalayan masursurun mait. Kaya't naasawan, ibagbaga na mat amin kan nanang kaaramid na? Sus, kasla pekit din ipagpanpanaktal na? Ay, sigbagput kakayaman rin na balasang ko. Uwan nanang, imayak ta amok nga awan ni Rigor. Kat, itad kumutan ti pasarabok ko na kayo. Ay na, agyaman balasang ko. Kan awisin kayo para iti pangrabi. Da kayo kin John nanang. Ay, katun Mangrabi itayo ijay balay. Ay, kat nagsaya at no awisin nakmod balasang ko. Apay kitin asaan nanang. No kinagurak man ni Rigor, saan ka na kayo? Ay, agyaman naklaunay balasang ko. Tunay araba kan ti gundaway day ta, pards. Wan nga rod, Benji. Kat amom. Ad-adda mintas ni Rina. Di mo ko na nga... Mawatak ti pampananutem, pare Benji. Ang amamog. Dinto pulos mapasamak nga agsinlubyang kami kan Rina. Apaya di mo padasan. Saan yan? Awan panggap ko. Dalpasan ti amin kada kami. Kalam mo, di nanto pulos kayat. Noon alpasan na buong ti baso, saan na may sublay ti sigod, pare Benji? Buwan matkiti kumusta kayo matkin ni Madam Operator? Okay, asaan? Ni, apay? Ay, amangan no, saan kami ngagbayag? Ngamin, sobra ti kinaselosa na. Anya? Agasan, tunggal sa mga patak, check upin na ti cellphone ko. Wow. Amo na ngamin ti aramid mo. Kasan mo taan na amuan na? Sus, nagado ti pakadamagan na. Nang runa kadagiti kakadwato o driver. Amangan no, nagimbestiga nga muna, sakbay nagtinagkan ka. Sakit. Anda pang tana, pards. Pangta? Ni, anya day ta? Saan ko kanu apadpadasan na lukwan? Tadi bumdeng amang paltog kanya. Ladingitat nanang. Maawatan dakmat nga tano, apay asaan kun akayat kag sinubyan kami ka ni Rigor. Ay, won, maawatan kalakit di. Anang
runa kat dadakkel mo tan dagiti anak ko. Kan dakkel ti kaasin ni Apo. Mapagadal ko mat nga taida. Tila ang pampanunutek. Kasanong tulangan na lumakay di anak ko. Kasanong tulangan ti biyag na. At damot dagiti anak na iti sabali a babae. Nangruna ka dagiti anak na a babae. Nga isot impatpatag na launay. Kasano? Anak na babae ako nam. Kat di nantupay amo ti ayandan. Anya? Manipod kano iti nagsina iti dadya babae. Timanaw dan iti siko da pagnanaadan da. Katawanan na pulos ti damag ni Rigor kadakwada. Ay, no ayan dakit di itan Kat no panunutan, ay, agbalintuan nakakaasi di anak ko. Tani, di mo mo't kayatan nagsinublan kayo. No bilang man kayat natin agsublikin ka. Saan matan amabalin ako nam? Anya ngay nga road. Rose, dandani kagaya mo, Pards. Well nga rod, nabasa nga lang ti text ti nagpaservice kanya. Saan na ko ni ti paldo? Kaya tasawan day ta. Saan nga amin na babae kat malokom? Awan matikas di panggip ko. Ang anday dyan namin na babae. Dear ko na nakit din iti text na. Siguro akat addaman imbagam iti day di babae. Wah, rinabrabak ko lang mata na pintas pare. Sus, isumot lang nga. Tirigat na, awan mat panggap ko mangaram kan kwa na. Day tangarod kat ita. Bad trip. Inikat na ko ni digna driver na. Kat sa anak ka nung nagpakpakita ijay. Taamangan no mapatay na. Taan kaya nga pasada ita Rigor. Ada ka pa'y matla dito. Awanan ni pasadak nanam. Inikat na ti operator ko. Anya? Adala nga basa na atek sajak na dilit. Nakapungtutan. Pinaturungan nakpay iti paltog. Anya? Iso ka di day tay ko na abalo. Ay na, anak ko aya. Wala nang, balo day jay. Polis tinatay nga asawa na. Ket, naadaan kami iti relasyon. Ang sobra mo ti kinasilosa na. Nakasarak kansan, anak ko. Wan nga rod nanang. Ay, madanagan akan ka. Kasanulagan ti biyag mo, no awanak na o. Kimaro ti sakit ti tulong ko, para Benji. Saan na ka makamaneho? Medyo matangan tayo umat nga mainan, pare. Wan nga rod, ang amura ekstra la kumain tuluming bagak. Agbisinan ta tao. Day tatirigat na no man ornong tayo. Wan nga rod pare. Muray ko man o sinaysayat mo tayo operator mo abalo. Sobra mat namin ti kinasilosa na. Impalawag kumat nga awan day dyan nag-text kanya ngam saan amamati. Day tatirigat na no mudan tigalad mo, pare. No kaano pa nga awanin panggap ko akas jay. Isumot ti mahalas talaga. Kahit kasano nga ro dita. Bagat dapi abiyag ni nanang ko. Hanggang bakit ni nanang mo? Iso nga rod, iso ama sapon nga adda panggadak pare. No saan na ka makamaneho iti taksi, oray anya ditan. Parang no adda mabirukak nga oray dagitay van for hire la kumay. Kasano apaitan. Agsakita kon. Kat saan ako na makabirok iti pagbiag ko. Awan matan day dinanang. Sumrek, saan na nakalakday ta? Pare Rigor. Nay. Apa yan, pare Rigor? Agsakitak pare. Sumot lagayam Dawit ko para kan ka, pare.
mangan ka. Imres ka pa yan. Huwag nga rod, pare. Kasano nga rodan tibiyag mo? Ang kapay nga yun, di orayan latan ti ipapatay Dagiti anak mo, ni June. Awan ditoy. At di Manila nga ayan ti trabaho na, pare. Di awan kabalay mo ita. Awan no kadwam dito'y kunak kuma. Awan asino kumangay. Kahit dagiti dado mga anak mo. At dada ijay ayan da katuganak, pare. Di dakpay mat sa rungkaran. Ay, bunga. Di nararamid mo iti pare. Apay ngamin at tinalalikod am ida namin pinsan. Gapu kadagiti anak mo kan Wendy. Nasakit alagi pen, pare. Ang naamiris kong tibidot ko. Saan ko ngamin ang maawatan idi ni Rina? No apay adi nakayatan tiyag sikog. Tapno maadaan kami iti babae nga anak. Huwan nga rod. Aging ka nasulisugak. Kat saan ko anong namain akas jati mapasamak kada kami ken Wendy. Pulusan nga wandamag mo kadakwada. Awanen. Ang ti amok, awan tan dito syudad. Ay, nagrigat nga agpaisot isa sa adam ita. Awan mang saranay kan ka ita, akasapulam ti panaranay ti sabali. Iti kaado dagiti naglabas a babae iti biyag mo. Uray maysa, awan nabate. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ko maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumaruno ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, ada gururay nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. No kaditi na amuak, Rigo. Nga? Adda ka no na si Kugam a sales girl ijay ili. Anyay. Nagkunamot. Saanan anas ka no asino tinakaamuak? Okay. Adda. Yung nabayagan nga awang kami. Sure ka? Win. Abay, no adda ikasar ka pa'y. Kat, ayan ti anak yo. Adaking ko na. Yung panaw na. Okay. Mamati akad ka. Ngam siguradong laeng nga awan kayong. Win. Mabalin nga kita kami to ng kapulang anak mi. Siyempre, posible asa pulin na ti ama na. Nuday talang ti kapo na. Sige. Wanya, tulagan tayo ti kasarta. Sige. Kasarita ta ni tatang ko. Kalpasan na. Ibagam kan nanang mo. Umayak nga ro di balayo. Ngayon masapol nga biyahe pa eh. Sasanak pa yan naka-boundary. Kaano ka karod nga umay? Ento nasakpay nga karbanak no malam. O sige nga rod. Kasta nga rodan. Sigurado ka iti dayta? Uwan tatang. Nabayag kami nga gayan ayat kan rigor. Kat na ikadeng min kasaran nga uray simple lang nga kasar. Sana masapol ti nagarbo a kasar. No agsi na kayong tumutlaang. Tatang. Praktikal itan ti biyag anak ko. Isomat kit di atang. No addaman gastusan mi nga agkasar. Isagana mi lagan para iti buklan mi a pamilya. Gusto ka anak ko.
Adalaki ti dua pares aninong kaninang di mabalinan. O, tatang. Ken mangantayon tulatan iti restoran. Awan ado ang mulis tiya ako nada. Gusto day tatang. Tano malpas ti kaan. Bayad panawan. Saan mon aparikaw ti aginaw. Nasaya at mahit ng mag-asawa kan. Tapno daturungan ti biyag mo. San kit diakas ta? Uwan mahit na nang. Karoon natin amin, nagpungat mo ton, ti kinapalikiro. Yan na kinapalikiro mo't ngibagbagayon. Jesus, akaiwara ti armang kas kadanubyam. Akaiwara tumat nga tatipulib. Aya. Saan mo ta? Saan mo ta? Nuwa sino kit diti mo tawidam Saan mo ta kasta na di amam? Sigurado kayo nga awan chicks na di tatang, nanang. Ay, awan amok. Apay si ka, adamaw. Kwa, awan. Ay sus, pera pakataktakan ti kararwana ako nada. Amo, kanasingpod na di tatang. Nadawan siguro chicks na for good time lang. Good time nga. Awan na awan. Kahit ko asawin, teko nada apas time na lang. Awanen parikaw maipapan iti kasar dagiti ubeng abalayan. Wow, nabalayan. Rugyandan nga asikaswan dagiti papeles da. Aging ga iti pangantayon ton dagiti sumagmamano a kabagyan ken dagiti ninong-ninang da. Nabalayan. Isuda ka numatan ti makamo iti dayta. Well, nabalayan. Lang araw, takayat kumot nga gurnosan ti biyag ti anak ko. Tapno, damot turong na kung nakmag. Ay gusto ka abalayan. Kas naganak. Kaya't kumot, makita pa'y matadag iti agbalin nga apok, sakpay matayak. Agpada ta abalayan. Ngamin, ni Rina, ti umuna ang maasawaan kadakwada nga agkakabsat. Awanan parikot. Urahin talangan tal daw ti kasarta. O, makalawas lang. Siguro, mabaling na niya. Di? Ayawid ka ninyo balay, may siyempre. Anya? Sus, excited na unay mat na ako na. Siyempre Makalawas lang nga ro ti Orayan. Mabayat pa dita. Iso akasarita ni tatang mo. Ayawid ka ninyo balay. Awanan ako naman. Naalam amin na nakayat mo Kuma, dinaktunay na yunan inton agasawatan. Ngunit lakit din tanayunan eh. Pangkapwak ko ma. Nanyakan mo. Sus, ado tikaskan ka a driver, ti sweet lover. Sus, nagsilos ang love ko. San ka nagdanag? Si kakat si kantulahan tayo ayate. Promise? Promise. Kat panag nakakday ta akarikin ka. Inton agkasartahan. Congratulations, bro. Kaya anak bro. Kat pasensya kayo, no san kayo nga inaawis. Mawatan ka, bro. Siyempre, practical itang tibiyag. Ngamin, narigat yag biro kiti kwarta ako nada. Pudno na ita. Iso ti gastusin mi kumangag kasarwi no medyo nagarbo. Isagana mi langin para ti bangunan mi a pamilya. Correct. Husto da ita, bro. Narigat, wano nagrigat tibiyag itan. Iso masapol ti panagpraktikal. Ngayon ka nagdanag bro, kuyog tanto. Yan. Oo na. Oray saktulatan ti taya. Oh, may mayat manin. Muna. Regalok matan kan ka. Anyan? Wan man langin no agtaod di tapusom. Wen bro. Mapantaman ni jay hap-hap ako nada. Tay kumatino no alasag ti baka kay Dahita
Nay, andan asawam. Kat kuma, talikodamon ti pisyom. Di aramid mo, di baro ka. Wala nang danag yun ay. Nang runa takin na palikirom ko nakmanan, nay. Unin ulit-ulitin da. Unin takin na palikiro. Sanmut. Anya saad kat ko. Awan gayam. Kumusta gayam dahi tayo nasiko ga matsilsgard? Ay, Ah. ko. Awanan na. Nagawid din ng gilaon yun. Okay. Di anak yaw. Natural. Agyang kang kuha na. Ya po anak pa ya. Kita tadinto kat agkay warati putot mo. Sanmut. Unay mo tagkaiwara apututan. Kasla na tairak la unay mo't nga anak yun. Talo alalaki ti anak. Awan matlakit ti oray may salangan na babae. Anya ti kayat mo asawan? Sige na. Agsikog ka kumapay mo. Parang no, babaeng tumot na. Ay, sikan tagsikok no kayat mo. Nakita mo lang nga ruda na marigligata na ka nag-anak. Ngayon ang pailaan. Nyakit nga rodan. Basta, saan ko nakayat? No kayat mo, sumapul ka iti sikugam nga aganak iti babae. Yung bagam tayo sige ka. Di mo kunaan nga aramidem timbagak. Kat mo si kamat din ang ibaga. Sana siya? Gapot ta imbagak ti kas jayan aramidem matan. Saan mo matlagay makayat? Di mo matkayatin ti aganak niya. Nagrigat nga ron ti aganak. Nyamot ng tikas to. Awan mabalinta no isok ipaay ni Apo ka data ti lalaki na anak. Di mat nga ron kumakumpleto basketball team. Kaslag na pagsubsubangan nyo itay gagasawa. Ni ngamin rin na. Apay. Awan pa'y anak mi a babae. Kahit kung agsikog kumapay bareng no babae. Anya? Kuna nakit din na sumapula ka no iti anak kak iti babae. Idiwan ko na apahan nakit din. Langgong ka mo. Adaya mayat nga agsikog latanon no anakam. Ado no kayat? Kan, iso nga apa na ka adamot asawa aya, amayat amang sigog ti asawa na sa balay. Kano di na magkatagsikugan, di makamuditan. Anya nga itikat mo asawa. No, adamayat, di mang sikugak magkiding agpaiso ta parang aganak iti babae. Ay langgong, ali tagsina kayaw. Ay, di ka man nagar-aramid ha. Madi iti kasta. Kan masapula surwam, ti mapnek, iti may sang asawa. Anya nga ron ti maramidam, no saan nga ron da kayatin ni bakit mo tagsikaw. Ripe mahata isaw. Ay, susapo pa kawanay. Saan ko man gaambo kadakwada, balayan? Ay, ida paila kontento iti talo nga anak da. Marigregatan da lang nga roda na mangisaksakan. Kaya't kanu nga ron ni Rico, nga da kumamot babae nga anak da. Anya nga rod ti mabalindano, iso at talaga ti mayanak da. Isumot ti kunak, inong tak nga ron. Agyaman dakit di ada talo. Dagiti dado mga dita, uray may sakit awan. Iso nga ron Saan ko man nga ambaw, hindi manugang mo. Wanya, lat mapampanunot na. Kay, anya batik ko na ni Rina. Narigata na naganak, iti nauding anak da. Iso ay siyempre, di nan kayat ti aganak pa Ay, isumay. Unan sa pa'y ti doktor, no agsikog pa'y kat delikadaw. Katuan nga raw. Kaya't na nga tan ati mabalaw. Apay, kaya't na namapukaw di asawa na. Amok pa'y, no kasakit iti kayat na. Ay, langgo nga talaga ni Rigaw, rabalayan. Ay, no saanan akayat ni bakit na ti aganak, tanapagad, di napilitan Isumot ti imbagak. Ti ladakas na, no sumapul kiti iti anakan na iti babae. Napay nalakat si kastaya. Kanda mo na nga raw, no babaen to ti iyanak, dahil babae yan na. Ay, ti taylam mo Ada kastakay. Ada pala jay saan na masigugan ni bakit na
nakasikaw iti sa balay. Ay, sa balya saritaan day tan abalayan. Ayun nga raw na balayan. Yung sa anak ka pa ba, ti kasta? Apay, rabraba kaya day ta. Dangarod kasta balayan. Kaputa sandan ama sikugan ti asawa da. Sumapol dan iti sa balay. Sa bagay. Adan tupay tinagadot putot na diti sa balya babae. Sumapul tupay la iti sa bali man na si kuganda. Anya ti kunam pare. Saan na akayat ni Mari ti aganak? Awon nga rod. Lumot ti anak yo. Apay, kurangan nyo pa ilaan? Ay, saan nga ti dayta? Yung babae ko mamut ah. Kayat mo, adamot babae nga anak yo kan Mari, kasta. Wen, sa bali lang mo't ano, damot babae nga anak. Bagay mo't kit di. Kahit niya nga ron ti planom. Ay, saan ko nga mo? Pare, Hmm. aday singasing ko. Oho. Nyamot dayta. Padasong day to. Oho, nyamanon dayta. Si kakit di ako nagpasiga kalukwan mo. Anya nga tano, padasong timang sikog iti sa balay. Kuna akong kal, takalukwan. Adeng, nakadayutan ng saan mo pa yung bagat ipapananda? Ay, iswaya. Ay, sorry, Manong. Wag nga rod. Jailwakan, Manong. Hindi ka di call center? Wen, night duty ak. Saan ko anak kamakam tay service mi EJ Harrison? So ya. Awan kaya, mabalin ka di, asikan tumatlaan ti mang sukon kanya. Anya? Kan si kanti mangitulod when no service tapno sa anak agdardaras kan maladaw. Kaduna. Ngam pangrabi Okay lang. Oray kat alas 10 mo ti karban ko. Apa gusto nga ron ta, alas 9 ti sarek ko. Ngam addakan EJ apartment ko, sakbay ti alas 9. Sige. Agyaman ak Manong. Siguro kat, nasingpat ka man. Ay, sus, pirmi Ada ka din asawa, Manong? Aminin. Saan ko akayate aging babaro? Nagadumot gayang putot na. Dimsagan ni Wendy. Siyak kanon timang service ken ko na. Sumrek ken rumwar iti trabaho na. Napintas ni Wendy. Kalalaingan na titayag ken lukmag na. Nakapangpang lupay. Kasla na bati pa iti lugan ko ti bangbanglo na. Ay, naggarahi akon. Gusto ito nabiro ko. Inton bigat manin. Kan masapsapak arumar, tasukunak ni Wendy. Medyo naladaw ka mata nagkarahe lakay. Ay, kwa, dangamin nagpaitulod kanya kijelwakan. So ti, maudi apa sa hiro. Sayang mo't ngamin. Sana ka bakludak pa, idag siyan. Saan ka uning agparabi Tama nga no, makatumpong kay ti hold upper. Ay, kwa, saan mo? Awan mo't nga taa. Kin pilpilyik dagiti ilugan ko, no kasti arabi. Wan Sana kang pick up ka dagiti nabartek ta narigatan. Ay, nabanlog ako, bakit maturog ako. Apa, siriring ka pa eh. Ay, man, nalukagak ta, nagriing tay tagibi ta. Nalakarutin. Maturog tan. Nagsapa ka na rumar ko. Nagkapi ka maslaan. Damot kinirugin na pwede ta kan itlog. Ay, itong tambayan minanan. At ang min service ko manipudloakan. Kasta aya. Nakaturog pala ni Rina. Ibagayon tulatan, wen? Sige. Sige, nanang, mapanakon. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Saan kon anak puutan na bimangon ni Rigor nanang? Napan ka din? Ay, woy, nagsapa ka road. Ada ka no serbisan na. Di na pa yun naibos na ikapida at nagdardarasan anapan. Kasta ka di. Sa bagay, adamot kit di jay pampamigatan da kanun nga asidik ijay pat nakatambayan da taxi driver. Nga asidik iti may sa asimbaan kan park. Ay, wan nga rod ka no. Nakaprito akmat ki dinititlog itay. Kan nakiruko pa yan tay kilapan. Nalari nga nyo nga rudan nagiti apuyo tamangandan. Ay, nakaring itay ni Joan ngam nasapan sa amot na nagjogging. Ay kat iso Si kakit di mamigat kan. Uwan man, rumwarak no madamdama. Agkita kami kin Mari Alma. Adda ipagbaga na kanya ka business mi. Isupay at ibirok ko. Nagrigat nagigyan latan dito'y balay. Makaboring. Rigor, di nakpay itulad iti apartment. Mapanta pa iti mall, mamigat. Anya? Ko ngamin. Kadwa anak. Tapno, naimimas ti kaan ko no da kadwa. Anya? Saan ka ngagdanag? Siya kung ti makaamu iti boundary, kapo iti panakataktak mo. Sige, no di nakpatan. Agsakit tinakam ko kan ka. Anya? Alamot dun Sige man laangan. Ang mga nagsangit ka pa, katagipulong ka kananang mo. Talaga? Thank you. Nagsimpot ka talaga. Anyan? Amangan mo at no selosa ti asawam. Kut ipungot-pungot nak no makita na ka nga ada kaduan. Saan met? Kan may isa man o rumor day jay. Agyaman nak iti panangkadwang kan parangit tulod mo kanyak aripor. Awan na nyaman na. Awan gayam. Inton bigat. Day up ko. Kat kayat ko ti agaliwaksay. Mabalin ti ag-request. Oh, anya day ta? Arkilag ti taksim. Mapantay jay bawang. Anya? Saan ka ngagdanag? Agsublit amat lang iti kamalman na. Mabalin? Kwa? Ibagam lang No saan? Ta sumapulak iti sa baling nga arkila Sige man laangan. Amangan nagpasugnod ka pa eh. Agyaman na. Ay na. Singpat ka talaga. Awan pa'y kinid daw ko kan ka asaan mo apinatgan. Wow! Imbag ka pa'y parts, naka-boundary kan. Nagpakuyo kami ni Wendy kanyak at inted ng ti boundary. Naggasat kan ta the big time a service mo. Saan met? Angam na singpat ngamin. Sa may isa, napintas ti trabaho na. Supervisor ko na iti call center. Wow! Big time nga rod Balasang pay? Wad met. No pa'y medyo nataanganan ta agtrentanan. Yes! Perfect, pare. Oh, anya perfect nga bagbagam. Isunti bagbagakan ka. Anya? Isunti si Kugam bareng babaeng tiputot mo kinkwana. Sus, Arj. Saan ka nga kapoy-kapoy? Masapul apanagkam amakaputot kamat iti babae. Nung pa'y iti sa baling ay na. Nasapa ka man na nagkarahe, lakay? Wen, adang ngayon masapa along trip ko na bigat. Long trip? Wen, adar kilak. Mapandak ano makiderbi iji kalasyaw. At least, sa anak ang babannog arikos-arikos iti syudad. Ala akat, aganlat ka Ngam ni Wendy ti kadwakin ton bigat. Ala nga rudad, apag gusto, nakaluto ni nanang. Gimatangak iti ulo ti talakitok nga insagana na.
Wow! Nangruna no maisigan. Dahil takit ti paborito. Tapos, makaaduak man no kasta. Makaado nga. Iti makan, Mga nasa bali man ng tipampanununan. Nagsapa di rigor rimuar itay. Saan mo takas di kasapa no rumrumwar? Adda ka no long trip na nanang. Inarkila ka no dagiti mapan maki-derby. Ah, May mayat mo't kititikas jay ata traffic tumutlaan dito syudad. Narigri kat tagpasada dito eh. unmat kit di Nagadumot nga minan alugan ita. Umad-adupay day tananang. Nangruna iti taksi. Hala, no, ada kasta ka arkilana, di nasayaat. Uwan nga ron. Ay, gayam. Ada malagip ko. Anya day tananang. Kasano jay bagbaganakin ka? Nga anya. Panagsikog mo pa parang no babaeng to ka no, ti sumarunong anak yaw. Ay, awan mo't nanang. Siguro akit naawatanan adi kami maadan iti babae nga anak. Ay, nasayaat ano kasta. Imbagak mo tirigat ko nga ganat. Kan, ada imbagat ti doktor, ariski, wano napaggadan nga agsikugat. Ay, nasayaat na maawatan na ita. Kan, awan mo't parikot iti panagdan namin nanang. Nupay agkon kontrolak, tanarigat ano, makalibas kat agsikugak matlaan. No kasta, awan nga rudan parikot? Wen, nagpakadak mo iti operator ti taxi nga overnight ti arkila. Wow ha? Kat, manugot. Wen, bastaan na ti taxi na. Okay. So, mabalinta nga rudan tag-overnight. Sika man, Sure ka? Kasanon, no sa pulan na kati asawam. saan? Tana ibagakyan ko nga ang mga no overnight ti derby. Okay. Makapag-night swimming tangaron. Among ka di taglangoy? Wen, ang ambasit laeng. Oh, wow! Kasla makit-kita ko nga enjoy. Katagyaman na ka, taman ano samti mangkadkadwa ka niya. Mas dawak namin, pwede ka maki-boyfriend. Puno, nga dadagiti agar-aram kanya. Saan ko man nga mo? Tawan magustuhan kadakwada. Kasta ka di? Ngam iti saan amabayag? Barang addanton. Wow, mayat At saan kanto kumamang lipat no agkasar kayon? Anya? Kasar adagos? Sa anak amanhid mo nukunan. Ajak maawatan dagiti tigtig na ni Wendy. Mariknat nga gusto kanya. Napintas ni Wendy. Kalalingan na ti katayag na. Ti pamagina. Talaga perfect body. Oh, amo kabason nga lalaki ak. Kumusta mo dagiti anak, abalayan? Nabayaga sa anak-anak kapasyar ijay. Ay, nasayaat damat abalayan. Nasaya at ano kasta? Sandan nga agapapa. Saan mat? Dahil di mo't lang panagkidkid daw ni Rigor nga agsikog kumapay ni Rina. Saan daan nagkinaawatan ide? Ngam saan ka numot ni reng-reng ni Rigor da ijay? Nawatan na siguro Inlawlawag ni Rina tiga puna. Naamumot ti asawa na dayta. Amarigatan nga aganak. Delikado ti panagsiksikog na kas kuna ti doktor. Wen, tano agsikog pa'y ang mga no isaw ti pakatayan nan. Can you join me nga digos, Manong Rigor? Sure. Uy! Naging tama-tama? Sorry
Nagpintas ka ngayon iti suot mo a bikini, Wendy. Siyempre, alangan mo, nga gown na ngagdikos. Nagpintas ka. Thanks. Welcome. Ala, mapan ka nga ruda nagsukat. Adamat niya inted ko a swimming track mo, aginatang ko. Kuha. Alan napatagtunggal oras ngaglabas. Laglagi pam. Overnight talaan dito'y, manong. Mano nga talaga? Rigor gaya. Jaje ko na, overnight na rigor iti dapadanda. Awan nanang, darbi ka no dyan na pananda. Kastaya. Iso nga, agsapan ton angat sumagpat. Ay, basta laki ti kompleto ti bayad ti arkilala. Awan mat Amangan no, adda pa'y balato na kano no, napintas ti gasat dagiti nangarkilakan kwa na. Sa bagay, no mangabak dagiti palutero, dagiti bumubulang, dakkel ti abakad da. Agad na agbalas da ba't, ay kat dakkel mat ati abak da. Sorry, Wendy. Saan ko na mapagdantirik na ka? Same here, Igor. You're free. Wendy. Wendy. Napasama kanti. Saan ko maarumbang ko mamapasamak ka dita? Don't worry. You're married. Ada asawa. Amok adinak mabalin na ikat sa winutinaan. Saan kang danak? Wendy. Kidawak laang nga ipayanak laang itibasit a panawan. Kan pamatag. Nariknak. Nga agayatak kan ka, Rigor. Basta, Ahmed. Nagbalin ka na patid kanyak, Wendy. Makibingayak lang iti pamatag mo, Rigor. Wendy. May sakit na baag daytoy. Tanagadudag itinawaya anagaram kanya. Ngumsi ka apay laang asaan anawaya. Tinakarig na ak iti kastoy arig na. Angem, kasanan magsikog ka. So what? Awan parikot. Tila ang kitawag. Ipaayan na kami to iti pamatag mo iti anak ta. Awan pa'y ni Rigora. Awan pa'y dito istambayan mi. Inarami doon sa hamat tanti imbagakkan ko na. Sa bagay, napintas ni Wendy. Inyag na dito paradaan iti na minsan. Kat saan ko ang mababalaw? Nututupan na day jay. Kat, anya nga tangag pa'y sunumaanakan na. Kat baba iti anak da. Kaya't nasawan ni Maririn at tisan ang makaanak iti babae. Agyaman iti amin, Rigor, honey. Anyan. I'm so happy na isang sangayan daytoy akan ito iti biyag ko. Agyaman iti oras kan pamater nga impay mo kanya. Kasta, Ahmed, Wendy. Saan ko amalipatan dahil akan ito? Anya, agsublitan ni Bagyo. Amangan no, sa pulan na kanibakat mo. Saan ba't nga ta nagpakada, Ahmed? Ngamtiam muna, napan kayo nakipalot. Wen? Ngam sa bali mo tapalot. Sa bali ti pinalot mo taupa mo. Anyan. Nala, agawin tangarunan. Kayat ko taaginan na. Adan sa rekwinton bigan. Sige, oray siyak. Kaya't kumatyaginanan. Kasanong mo't ngamin kat. Never mind.
Salamat nga miyan kat nakalalailo ka. Oh, kumusta kayon? Pasangat kami palaeng. Kasta ka di? Mapanak pa ija garahe sa kagawid. Napuyatan nak. Saan ka nagbiyahe? Saan siguro? Adamot bamdarikon kan adamot balatok. Iso Aganad ka nga ron nang runa kang tapuyatan ka. No problem. Kaya. Sige nga Rodan. Bye. Bye. Talaga ada kayo, lalaki. Wendy, Talaga managay ayam kayo iti ayahan. saan met? Nainlablaen? Talaga? Yes, Wendy, honey. Iso nga, umay ka man. Kung nakawit ka, sabanin man nanti. Wendy, makapamako yung tipintas mo. Rico. Naidumduma ka talaga, Rigor. Kasanon, nung sapsapulot kong dayto eh. Ha? Kidawagan ka din na anak. Anya? Nanguna, no danton anak ta. Wendy, May paay mo nga ta kanyak dayta. Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Naidumduma ka talaga, Rigor. Kasanon, no sapsapulot kong dayto eh. ha? Kidawagan ka din na anak. Anya? Nanguna, no danton anak ta. Wendy, May paay mo nga ta kanyak dayta, ha? um, Okay. Amo ka saan mo ama sungbatan dayta. Mapankan. Taamo ka sagsagaan na kan ti asawa. Bye. See you no bigat. okay. Sige. Bye. Anya da dyan ay baga ni Wendy. Saan na ka nakatagari? Ada ka matanhan? Palagasaan ka nagpasada? Saanan? Kahit ko ti maturog. Puri ka at adamatin boundary. Yan adamatin na yawid ko. Ito eh. Nagdakalan? Balatok ti daduman. Malaksi di timbagada ng arkilada. Dinayunan dapay. Oh, nagsaya at dagitan? Uwan, agam ko na da siya tumanan ti arkilanda no mapandamanan. Apay, nangabak day ti derby? Uwan, agam saan da nag-champion. Oh, basta ka di? O sige, shower mo pabiit. Sakto maturog ha? Sige, isaganak ka ron ti pagsukatan. Nung napuyatan ka, masapol ang maturog ka. Uwan, tane, biyahe manan inton bigat. Saan mo tan arimor ni Rico? Wala nang napuyatan idirabi eh. Nagpatnag ka no iti derby ana pananda. Ay, Agbiyahe man ano bigat kat masapol ang makainan ha. ay katwan Total kat naka-boundary mo tan iti dayto nga aldaw. Uray sa anan nagpasada. Ay, nasaya at mo't ano makainan na. Wan awan mo't ka-espir na iti taxi nga igam na. Narigat na agbiyahe ang makatugtuglap, ta isot pakaalaan ti disgrasya. Oh, kunak mo saan ka arumwar? Malaman Mapan ko check upan ti taxi. Amumat, nag-long trip. Sa bagay. Narigat no madadailanak. No madama ka di ti biyahe kindong bigat. Sige nga Rod. Narigat ti mataktak.
Ang mga no sana ka makaboundary. Makautang at paikin ni boss. Kababain. Alang nga Ruden. Kababain mat ngagpaiso. Narigat no makautang ka. Amangan na intun agangay, kat ikatandakan. Dahil nga ron, Ket. Sapay nagrigat ti agsapol iti nasingpat nga operator. Oh, kumusta pare? Nakajakpat kay ti derby ah. Ha? Tuko. Isumat ti pakadam ako nam kan maririna. Siyempre, alangan ba't nga ibagak nga adda service ko anapintas. Oh, anya nga rod. Panalo pare. Awan 8-6 kan naglobo dispay. Dayta barang no makaputot kamatan iti babae. Iti dayjay awendi. Makitan to. Siglat kamat gayam. Agin mamadi ka pa ila, di ibagbagak. Uy, uray siguro napagklan atok ma'am. No day di akin napintas ni Wendy. Agbalin anasiglat pare. I miss you, honey. Agpaiso? Yes. Miss ko tihagan kiss mo, Mr. Loverboy. Kasta Ahmed. Numabalin la ko, ma. Umay ka dito ita. Anya? Uray apagbit lang. Please. Ngam, Hindi mo kayat. Kayat mo, mga yabak iti sa bali. anya, tilay bagbagang. Please, mailiwakan ka, honey. O sige, angam sa anak nagbayag, okay? Okay. Thank you. Love you. Bye. Bye. Pangrugyanan daytoy, Rigor. Saan kanton ang makaliglig ka niya? Kayat mo man wino saan. Siya ti din na. Asino dyan kadwa mi Jaymol? Tay service ko, nagpakuyog. Service? Wen, nagpakuyog, tawan ko na di asawa na. Katagatan kadagiti kasapulan ti anak na yun kung may pasngay. Sa anak at tanga, Rigor. Service mo? Kinuyog mo? Ngam nakaigam iti takyag mo? Natural kimpit kanyak ti masikog. Kasano no may kaglis, wano... Ulbud ka talaga! Tinungpanak. Ibakakan ka tipod no, Rigor. Napayagan apal paliiwan ka. Kan adda nang ibaga kanyak, akakadwam nga taxi driver. Adda ka no babae. Nagko na. Saan na nalaskan nga ibagakpay? Basta agsilatan! Anya? Mabiyag ko dagit anak tang uray awan ka. Ngam, Rina. Kagurgura ka! Apay ada aramid mo ti kasta anak ko. Nasulisugak nanang. Kanaganakan iti mabiit ni Wendy. Ay, saan mo ka din amuaw na dagsa na basol ti kasta? Saan ang mabaling ay ayam di ayam? Awanan mabalin ko nanang. Ay, Pimanawon darina. awan manak-nakam mo. Pinagbatik ti nauna nga anak yo, tapno ada kadwak. Kat imbag na nagmayat. Awan da nagnanang. Taitad ko ti pagribang nga kadagiti anak ko. Uray pay, kano awatan ni Rina ah. Nanang. Ay, kababain ka na balaya, nawanan ka itibain. Anya lang ti kunana. Ay, mga asin. Saan mo nga isang sangpot ito'y balay day jay abapae? Anya? Awan sa bali abigbigag amanugang no saan lang ani Rina. That's it. Awan rumbang apagbabawian. Wendy. Ada unong ko. Igatangan ka iti bukod mo at taksi. Anya? Nakiktot ka? Aramidam dayta.
Sa anak amang rabrabak. Basta, agtali na agka iti din na, Rigor. Pinanawan akong darina. Ilkoyog na ti duwang anak mi. Ngam ti inauna. Pakipakpakaasin ni nanang amabati iti dan nami. Awan parikot dita. Kung sa anak kas concern, may papaniti imo na ang pamilya. Pendi. Aramidip ti amin, tapno may paay ko ti ragsak mo. Tigin awat ti bihaga. Saan ka kung mga bito, Trigor? Diyan niya. Saan mga aramidan kanya? Pinaramid mo iti asawa. Anya ti kahit masawen. Sa bali ak, Rigor. Laglagi pa. Italaang anagayatak. Iti pa'y kasken ka asaan anoy. Kuma. Di na kumalukwan. Amo ko no asino tinagipulong kan Rina, pare. Asino? Ni John. Imapal kan ka. Ti awanan bain. Makita lang ta makita na. Saan mo na makita? Saanan ngagtaktaksi? Tapay. Bus driver ka no itan. Lawag Manila ti biyahe na. Isumat lagayam ang naturad anang ibukin kanyak. Taanda panggap ng umadayon. Bayamon. Naimbag ta nakapanawan ti loko. Tano saan ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kenkwana. Kat, musta kayo matan kan Wendy? Ay, kasya pare, kabulanan nan. Mala, sapay la ko ma. Babain, tapno ada ser-serbim anang isukat. Ay, nangala iti kadwa ni Rina, kuna ko ma. Anya kadwa sasawungat. Imanaw lang aruden. Ay, saan ama ibos a panudutan? Nuapay an aramid ni Rigor ti Kastay a balayan. Wen nga rod. Kabaabain. Ay, saan asika tinagbasol? Adya nga rod, awan maaramidan tayo Ngam uray inton kaano man. Nilatari na tibigbi kamanugang ko. Ay, nasaya at ano kasta. Nagasat pailaan ni Rigor. Saan na nga indarom ida. Mabalin ang mabalod da. Kapunta at da anak da iti dayjay a babae. Wen abalayan. Ang amula ko man ni Rigor ti sakit tinakam ni Rina ita. Kakaasi ang mangiliw-liwag iti nagbanagan ti estado da. Ay, awan manaknakam dyan ako. Sapay la kuma. Ta saan to nga agbabawi iti inaramid na abalayan. Awan to kuma, ti pakaliksyonan na. Karuprukan ti anak tahani. Saan mo pa'y makita? Kay papas ngay na. Amok. Napintas to akas kan ka. Napat ganti wish mo. Amaadan iti anak a babae. Untirigat na. Iti sabali nga ina. Sorry langan ka ni Rina. Kasla isumat lang tinangiduron kanyak. Abumiro kiti makaipay kanyak iti babae nga anak. Tadi namatan kayat tiyag sikog. Saan mo ako naan? At tinutupan na? Takayat mo lang at damang ipaay kang ka iti babae nga anak. Pinagpalinak a baby maker? Saan? Nagtirik na kan ka, Wendy. In short, nainlabak kan ka. Sure ka? Pagpeso't ipagbagat. Okay. Naragsakak mat gapukan ka. Nupay amok, abasol ti relasyon ta. Pakawanan naklukman ni Apo Diyos. Talagang nainlapak mat kan ka, Rigor, honey. Good news nga rod dayta. Makitan to. Ne, saan ka maragsakan? Maragsakan nak. Ang naragragsakak pa'y siguro. Noon ni kumari na tina.
Anya? Angam sa anak kag babawi. Dahil paglawon ni Wendy. Nadungo. Dahil talaan taadakin na weird na naman minsan. Kasta ka di. Okay lang, Matt? Angam basta andalaan ulit-ulitan ng ibagbaga kanyag. Anya dayta? Asaan ko kano apagbalin nga ay ayam ni Ayat. Anya? Gusto ko makanon ti pananggulib ko iti asawag. Kahit nasuwen, saan ko nga aramidin kan kuha na ti inaramid ko ken Rina. Handa nga rod anak ko. Agbalin ka adatib ka. On tatang. Gapuman lang kadagit anak ko. Anya nga rod ti planom ita. Agabrodak tatang. Barang nulalaklakak amay liwag. Kan malipatan ti amin. Mala. Adakin ka dayta. Isa ada kayo kumati makaabo kadagit iduan nga apoyo. Saan ka nga agdanag anak ko? Sana balita adakin nanang ni June. Uy, Rugi ako nga ipagnadagiti papeles ko tatang. Adagor urayan nga employer ko ijay Dubai. Tasaya at launay no kasta balayan. Takas jay mo ten tinagpanagan ti relasyon ta kini Rigor. duldog nga minjay anak mo abalayan. San aga po ta anak ko ni Rina. Ang awan sa pulen na, no panagdungot ti pagsasaritaan. Ambog day ta abalayan. Kapulaeng tadinan kayat ti agsikog. Tabareng babae ko man ti anak da. Si mapulan iti sabale asikugan na. Saan ko akanunungan ti kasjay nga inaramid na. Ado apang magbaga ti inaramid ko. Ngem, saan adim ngagkanyak. Rina. Kunakkat asikati napatali ko da kita eh. Kasta ka di? O, kumusta kan? Sana nagkupas ti kinapintas mo Oh, anya asaan mo bagbagam. Agpay sumat. Anya kat asaanan. Kat din sukat daktupay. Saan ka di apudno ti kunat? Uwan nga rod. Anyo tikat katangam. Malay tamat. Nuwan Benji. Apay, agabrod kan samat. Wen, flight ko to no next week. Kat saan ak kailangan nakaprepare. Wow! Sana all. Sa dino ti papanam? Dubai. Kasapulan, amumatnan. Dumawat ka iti sustento ka dagiti anak mo. Saanen? Tapno awan to ti ising-singir tinasingpet agayim mo. Anyan? Kabailak mo't kataabiyagan kan padakkelan na kita anak ko. Nga uri awan tulong ti duldog nga amada. Rina. Aklunat, Benji. Nasaktanak iti inaramid ni Rigor. Ngam sana ron mga dadaulak ti biyag ko. At dadagitan na ko. Iso ang masapon laang nga agbalinak anatibkar. Saan ko nga idildal ti bagik no saan na akong akayat. Kasta lang ti biyag. Katsapay la kumataag na nayon ti ragsakda. Rina. Wan, nalaos sigurong tiragsak na. Naamo ka na lang. Babae ka no, ti anak da. Natungpal, ti kalkalikaguman na. Ngam, kadanay baga na kanyak. Naragragsak kanupay kuma. No si katiin na, ti anak na babae. Amo na no anya ti rason asaan kun akayat ti aganak. Saan kumat nga ipusta ti biyag ko iti dayta Nangruna kat adda dagiti talong anak ko ang mapanawak na bilang. Dayta ti saan na anaawatan. Tilaeng bukod na abagi ken pagragsakan ti pinanunot na.
Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Ay nakasagana kagaya man. Wan tatang, agpamanila akton no umay nga aldaw. Ay agan-anad ka ay jay anak ko. Saan da ka pakadanagan tatang? Da kayo kit di ah? Awan pagdanagam kanya, napigsa, pay. Anada nyo ti pagiyo ah? Wen, ken saan mo apagdanagan dagiti anak mo? Nasisingpet damit. Wan tatang, awan makunam kadakwada. Ay, tilaeng amada ti duldog. Tatang, saan nyo napampanunuton da dya tao? Managim pupukod. Tila ang bagi na tinapatag kan kwa na. Tibukod na aragsak. Anak, Uray kas dyan tinaramid na. Idaw-dawat ko pa ilang anaragsak ko mga agnanayon. Itidan na day dya asumang kaampak. Kasta ka di? Isuan amak mapan kano ijay Dubai. Agad. Masaya ta. Imbagak nga rod. Apay adi dumawat ken kay ti sustento dagiti anak yo. Ngam saan kanon? Saan kanon nanaskan tapno awan to ti singsingir mo? Kasta ka di? Ang anyan to nga tamot ti makuna dagiti anak yo. Dadakkel dametten. Ket amudan ti panagsinayo iti inada. Ken ti rason ana pasamak dayta. Para Benji, Nang rona ket kadenada ti inada. Saan da kanto nga ta aguraan, pare? An kayong agdanag, nanang? Awan kurak kada kayo. Bigbigan kayo pa ilang kas may kadwa nga inak kuno katugangan. Agyaman anak no kasta anak ko. Kasta akmat. Sika pa lang tibigbiga ka manugang. Kat, imbaga kinirikor. No asino man dagiti agbalin a babae iti biyag na. Saan na nga isang pet ito'y balay? Nanang, Ibalay na ida iti sa bali a balay. Saan aditoy? adda kada kayo dayta, nang. Katak darak layta aging gat si bibi agak. Kanadda pa'y bail ko. Awan gayam. Saan kayo nga agdanag? No bilang, pawitan kayo iti agpaay kada kayo kini June. Da kayo pa ilang nga ti makamo iti anak ko. Wan, balasang ko. Saan kang agdanag iti dayta? Sana bale. Ninto tatang ti pangipatulodak iti agpaay kada kayo iti anak ko. Sige nanang, agpakada akon. Agan-anad kayo kuma iti bagyo. Wan. dahil dating padamag kanyak ni Benji akong parek. Kan padak matla nga taxi driver, Wendy. Nasaya at mat. Tama nga no dapay plano mga sublikan kwa na. Panag ko na mga takit kayat na pa eh. Anyo di mo? Kan may sa... Agbalin lang nga napasat tinapalabas di amin kada kami kanrina. Okay. Ngamtay kanayon ko nga ipalagip kan ka. No kayat mo tinasayaan. Anya dayta? Saan mo nga aramidan kanyak? Ti inaramid mo iti asawam. Anya? Amok ti galadyo, driver. Sweet lover kayo. Wendy, No pa'y saat mo't kit nga amin. Tadamot dagiti amok anasingpot. Ngam kaadwan da kada kayo ti mahilig ti reserba. Addan niya rin na iti sa bali a pagilian. Nag-flight iti na minsan nga daw. di nasaya at Kahit naragsak ka, iti nagbanagan ti pamilyam. nanang pagsaritaan tayo kadimananday ti abo. Ulitak, saan kung ayaw ng tinaramid mo? Aramid ti akon manak-nakam na. Idi ipay lang ay bagbagakin ka. Noan niya ti ipa ay ti apo kada kayong anak agyaman kayo.
Kati ko nam akayat mo ti maadan iti babae nga anak. Maawatak. Ngam di namat kayat asawan nga uray matay di asawa nga aganak. Bumiro kan iti mangipay iti dayta. Uray amom akas jay ti kasasaan ti asawam ken amom anadagsen na basol. Ay, sermon manen. Nalpas lang ruden. At Well, dalitan. Nalpas no nalpas. Ngam saan to Apolos mailintag. Iso asaan mo't kit di asyak ti maitapak iti impyerno ano bilang. Nagadukit din aya. Adda aya day tamot. Kasta ti kunam, ta tinalikodamon tinang parswaken ka. Angam sapay ko ma, tawan to ti pakadusaam iti kastang inaramid mo. Naganak gaya man dyan babaem. Wala nang kat babae ti anak na. Nasayaat. Akayat nasa wen, talagaan niya rin natin sana makayanak iti babae. Wan, kat, inaksid mo dagiti anak mo alalaki. Itahan niya kumano kasta. Saan mo ngamin amaawatan di asawa mga uray matayon nga aganak. Tila ang bukod mo bagit pinampanunot mo. Nanang, Amo, mapakatayan na no agsikugpay. Iso day tatiga po na, di nan kayat ti aganak ta, di na pa'y kayat ti matay. Ngam, saan mo anaawatan ti asawam? Ti pa nagpagad na. sermon laktamo. Wan, nagturay, ti kinaman naging bubukod mo. Saan tayo kumana pagsaritaan day tanang? Awan kamin kinirina. Iso asaan kumamata karaman ti saritaan tayo? Ay, sapay ko ma. Taawan tot pakadosaam ko nakmanag. Awan, saan tayo kading agdanag? Sa lino ka dito paparan tayo, madam? General Hospital, manong. Okay. Nag-duty kayo, ading? Uwan, sir. Ganda kayo. Rabi na. Agbibiyahe kayo pailaan? Alas 10 ti karban ko, kat ang mga nulas na pasayro kan. Ano kastaging kay alas 10 kay ti Rabi mabaling nga kasi kanti ala ka service ko. Nagklikat namin ti taxi, di ayan mi. Ano kas pangarigan, ma'am? Anya ko mga oras sa sukunin ka. Alas 10 mat lang ti sarret ko. 30 minutes earlier ako ma. Kat anda ako ni ti ospital. Ijay ka din ang pick-upakin ka, tipang sukunak, may bilang? Wan? Ang manot itid ko no bilang tap na amok nga i-budget. Sana narigat ang pagsaritaan dahi ta, ading. Kasta ka di? Wen, mabarin ka diya maamon tinagan mo, kan contact number mo? Sukunak iti alas 9 ti Rabi. Alas 10 ti duty na. Naggasat kan parts. Nagpintas ka. Kalalayangan na ti katayag na napudaw kan nasipukal ti pamagina. Perfect ti vital statistics na, Pards. Di mo ko naan biktima amanan, parts. Saan matkit ni? Nalaksid no... No, anya. Ha? Awan. Awan, Benji. Mabalik ka diya si kanti arkila tumbigat, mano rigor. Papanam? Di ko kat ada sa pula ka tao iji San Fabian. Kasta ka di? Wan? Ay, naskan una yung mabirukak tayo kaya tao. Kapag yan? Saan? Nobiyok nga malino ko nak. Anya? Kayat ko lang nga panagnakan, napod nga dan ikabkabalay di awan ng dain. Kasta ka di? Uray ko ma, no di nakinutangan ni tinagdakgalagatan. Besos. Nagloko matan? Ay, makisinak matan kan ko na. Saan ko napagan ano ti lalaki man loloko? Oh, sige. Anya ko mga oras. Oray alas 7. Sukutan nagtulangan ni hospital. Tanawal pa si Judik, agdiretsotan. Sige. Awan parikot. Adagasawa pinay ka na foreigner ang mga arkilakan niya kintong bigat. Papanan niyo? Eja San Fabian. Sige, aganan ka. Gaman niya. Sigurado ka. Wan mat. Agmalam lang mat.
balikan ka no. Iso ha, Wendy, saan ka pa mga agdwa-dwa kanyak? kayat ko lang tagsigurado. Saan ka nagdanag, honey? Doon ti anak ta. Isukat ka kadipay. Sana ka mamati. Insukat mo to pa iti asawam. Katalon ti anak yo. Sa bali asaritaan daytan Okay, okay. Sa bali ka, Wendy, honey. Isong awan rumbang apagdanagam. Ay, kumusta ba tay aputaan ni Junjun abalayan? Ay, nasaya at batlat na abalayan. Napan nag-eskwelan. Ay, nasaya at no, itultuloy na ti agadan. Para matlaan kinkwan at ay ta. Gusto ka dita abalayan. Daytoy abalayan. Alaam daytoy ng alawan siya. Nagpauit ni Rina iti agpaay kada kayo. Ay, kat nagsaya atin nga'y abalayan. Nahimbagman ta saan na makalipat. Sana kasi dya doldong nga anak ko. Di pa'y makaipurwak mo't iti agpaay iti anak na. Ay kat, kumusta mo't ni Rigor? Nakadwada ka nun iti anak kaya kinalibin na. Pasig a babae. Anya? Pasig mo't ababae ti anak na. Uwan, babae nga tati kayat na nga anak. Nay, kaya't naasawan siguro dayta. Saan da makaanak kan Rina iti babae? Nga ta, nga bawan sirbina anaadan iti babae nga anak. Tanawaramot ti pamilya na. Ay, abalayan. Anak ko ngagpaiso ni Ricor abalayan. Gampulo sa diyak kanunungan tinaramid na. Nagruna ita, kaslawan pamilya na. Dajay may kadwa nga asawa na, wano kabit na. Kat, isumutyad adda ka din na. Ay, saan ko nga amo abalayan? Tanagbalin na kastyay ni Rigor. Oh, nakababatan iti Sigsag Road, Roma. Angam nakaulimak ka. Sorry manong Rigor. Oh, agsangsangit ka? Sino ti saan nga agliday tinapasamak kanyak? Nagloko mo tanda dya tao. Kinurataan na ka lang nga din. Inusukat na ka pa eh. Wan nga rod. Kayat ko lang makasarita dagiti naganakan ko ana. Alakat, kita mati pagsaysayatan na. Nga masapol abayadan na ti binulod na kanya ka kwarta. May amo nagsina kami. Traidor matlaan. Agyaman ka kiti. Ta nasapsapaan na amom ti ugali na. Mabalin ka dito ta palaan manong Rigor. Di ka agdanag. Ura itod kong tanti boundary panggas mo kan birok mo. Sige, sige. Kaya't ko lang ay liliwag ti sakit tinakam ko itinapanat na ka. Sige, Roma. Kaslamar ba ti barukong ko itinamuak. Pulo sa jak namnaman. At ipay gayang best friend ko ti kinarelasyon no nang isukatan na kanya. Patid ka rin tirik na. Saan ka ngagbalin analupoy? Saan asika tinapukawan, Roma? Apay akas to'y tinapasamak kanya hak. Awan basol ko iti pada ka tao. Kasta talaga. Insadag na ti ulo na ti Nagsakit. Roma. Ay, pasensya ka na no sikat ipangyibib ka sakit idagan sa di barokong ko. Sige lang, Roma. Awan na nyaman na. Awan nga min sa bali apang yib ka sakit iparikot ko. Sige. Ibagam lang, adalagat may tulong ko, tulungan ka. At duyak lang, ading ko. Kunak na marabihan kayo. Saan? Nasapaan na lapas tiri ng tadag iti agasawa. Iso ang nagsubli kamin. Lupay kasta, imbagada ano mapantakan no agbisyo dya San Fabian, arkilandak to ka namanan. Ang amsan damat nga imbaga no kaano. Ala,
Agan-anad ka iti panagmaneho. Kung liklikam tagpuyat na aglong trip ka. Taama nga no may tuglop ka, kat madisgrasya ka pa. Saan ka kading agdanag? Saan ko akayat ama pukaw ka itibiyag ko, Rigor? Amangan no po unti pakataya. Anya ba dagiti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Mabainak lao na yan. Kasi ta, isumanin ti taltalantanin dagiti announcer ti radyo. Ti boat buying iti napalamas nga eleksyon. Kan tinadukot, kan napapatay a barangay captain. At tigapuna kat mainaig iti boat buying. Dahita ti parikot. Saan kon nga amuna ina ti aramida? Tapno isardangan ni daddy dagiti iligang nga aramid na. Kan, saan ko mga agsakit tinaka mo iti dahito ibagakani? Anya dayta? Paituloy ni mama ti investigasyon iti napasama ka pa nagsanab. Masapol ka na ang maimbestigar dagiti makuna. Kang runaan ang maatap iti napasamak. Takarbangan dagiti biktima ang maipayan iti hustisya. Kasi iti nakunak. Maawatan kayo no kastaman ti panggapyo. Sapay ko ma. Tamawatam. Wen, apay kiti na saan? Awan pilpilyan ti hustisya. Anyaman ti kasasaan mo iti biyag. No nagbasol ka, naskan nga gikaro ka. May kat kumati ka panunutan ti kadwan. At ti hustisya kat para lang kadagiti baknang. Tauray naglawag ang nagbasol da. Saan da amadusa? Mawaswas tupay laang ti kaso ta. Yamin, gumaw-gawaw dagiti pamilya ana panawan dagiti kakadwa ni Mayor ana tambang. Isu nga roda kinasaritak ti abogadok. Pailukat, kan pabaliwan mi ti maiwayat ng investigasyon. No panunutan Mayor ha? Naisardang latan ti investigasyon. Idinto ta nagado dagiti biktima. Kan may sakay, nangatong opisyal ti ili ti may saan atay. Pudno dayta. Kat dayta ti nakapanunutak. Anaskan ang may paayahan iti hostisya dagiti biktima. Kan may sapay Mayor ha? Awan mo ti sabali ang maatap. No saan ani Don Magno? Si tititalan niyo dahil Doña Caridad, boss. Well, Diego, Nagalakalang matapukawan. Kasi ti asawa na ano kaya tiyo, boss. adada na dumagsan ti basol ko. No adada ka sa mapasama kita keng kuana, Diego. Boss, Isungag palamiis tayo bay. sige boss. Urahin mo lang ti ghost signal niyo. Wan gayam. Tangay temporaryo nga dagi ni Ruan. Asikasun tayo kidin ti negosyo. Nasken na makabawi aki tinagkalapukaw ko tinapalabas ng eleksyon, Diego. Un boss. Sangwan tayo tinegosyo, kat paglayusan tayo iti may parid nga agas, tuy ili tayo. Rumor to. At ikabalan ni Doña Caridad na kontrolan tayo tapos. Pudno tayo da. Kasta ti planok. Ang dayta ti programa din ni Mayor Edmundo. Yan nagbalin pa ya drug free. Nga ili tayo boss. Bana gaginura dagiti kamang ti sindikato ti droga. Mabalin mata dayta ti rason. Wano isuda ti matap. Saan kiti ada kayo latan ti tuduan da boss. Dayta ti pangkontrami. Aging kay tawan may parangdang ebidensya kontra kanya. Awan sirbi ti panang pabasol na kanya. Ang ada malakit ko boss. At kayang may sa parikot tayo. Anya? Ti kaso. Apan nakapaltog ni Marlon boss. Ah. Kasan umot ngamin.
Addan iti ikot dagiti pulis. Kat naingat. Di pa nakagwardya na. Sinalbag. Kasaritak ni Stella. Anya? No adda mayuli at darom kontra kanya kada yamarlon timang yuli ti darom. Ipanaw ko ni Stella. Ha? Isuano adda panggap dakas jay. Isanod dalangan. Wenno pag sinaag ida. Anya? Oh, nalpas ti sticky nyo. Kat nananay kan a mayor, ma'am. Wan minda. Kaslasan ang nagbali ti Turay. Taasawa yun day di Mayor Edmundo. Iso ang maragsakan dagiti empleyado iti babae nyo. Kan, ito entero ang munisipyo. Ikarik, noan niya dagiti narugyan day di Edmundo a proyekto. Ituloy ko. Kan, kayat ko ang may paayan iti pagsapulan dagiti umili. Kas ko ba iti livelihood? Wow! Nagsaya atin, ma'am? Kang runaan na mapapigsa ti one town product. Nagpintas lang unay dayta, plano yo. Kastabat na may pangpangruna ti prohibited drugs eradication. Katagtultuloy a drug-free ti ili tayo. Nagpintas, Mayora. Sumaruno ti peace and order. Lalo natal na kinaurnos ti may sa lugar. Narangay ti lugar. Tanagagat na ti umili. Gusto kayo dita, Mayora? Ay, wan kayam. Adama dito ti Chief of Police ti ili tayo. Wan minda. Nagsaritaan mi ti kasasaad ti Ornos kental na. Minda, ni mama. Ada ito pisina na, Sir Marlon. Ada sa nga ili na. Gasta ka di? Sino ti sa nga ili na? Ni attorney. Pwede magas ka nga ron dito eh. Kasano nga mo wanda kami pa dito eh. Mawag ka kay balay no nakaawidan ni mama. Kung nati katulong, awan pa eh. Saan ko nga may na makontak ni mama? Tagayam, ada sa nga ili na. Wan, ito pa ni attorney. O sige, sumuragak nga rod. Panawan ka pa dito eh. Sumatlagayam adi yung masungbatan ti awag ko itay mama. Wani ho. Saan ko nga binakaya tamasing ati pa nagsarita may kini attorney. Anya ti madamag? May saganan ti darom kontra kini Don Magno. Anya kaso mama? Frustrated murder. Apanang paltugkan ka ti heart killer. Mama, total, saan damat na nagbaligi? Uray saan ko man? Anya? Lumabalin na kumakit, na urnos. Wano, agkapya ti pamilya tayo, kan pamilya ni Don Magno. Gapo ka ni Estela? Uwan, mama. Ngayon, saan nyo kumaakunaan? Akaslawan kanyak tinapasamak kan papa. Oh, saan ka di akas dati kay papananday ta? Saan, mama? Kahit ko lang nga mapunas ko, ma, tigura, wano, sana pa nagkinawatan ti pamilya tayo, kan pamilya de Estela. Kasanon din napasamak kiti amam. Dagiti kakadwa na napapatay matlaan. No ti kaso da papa, nas ka na sungbatan na. Ikaro na, no anya ti maipataw kan kwa na, no mapanagnakan ang nagbasot. Iti maudi agundaway. Kaya't kayo akasarita, Daddy. May babang iti anya. May papan. Kadagiti sangon nyo akaso. No kunaam ang mabalod saan na mapasamak na ita? Bagnangak! Para matag ti kinabaknang ko amang dalos itinagan ko. Okay. Ipapanlaangan ang malusutan nyo ti kaso yu dito'y rabaw ti daga. Ngam ti panangusig kada kayo ti namarswa. Di yu maliklikan kan may tarayan. Anya?
Papa, patpatkan kayo. Saan ko akayat amay tapwak ijay impyerno ti kararwayo? Nagado nga mom. Ha! Sakit di tidenggam. Anya? Nagdarom gano kontra kanya kiti pan nakapaltog ni Marlon. Idi meeting di avance di partido na kanidad. May sapay data. Naamwak ang nagpudno kanon tinatiliho. Ani Max aray tanyo tinang kontak kan kuana. Nimad kaya Max. Apay nga ramraman da. Gapo tada kayo tinang pilin kan kuana. Anya? Saan mat nga tanga aramiden ni Max no awan bilin nyo? So nga uray ni Max. Kat adan mat darum kontra kan kuana. Kan adan sapayan araswanat na. Ha? Na, Pagsarsaritaan tayo pailangam. Adan dagiti mga restar kan kuana. Kasta ka di, honey. Awan na aramida ni Max. Saan da ngamin ang napakadaan ka na mo? Kasta ka di. Uray ni Papa. Nagigto. Kaya mo siguro ni Papam kat iso tigagarada. Udno tapangin. Sorry no mariribo kayo, Stella. Ganibagakan ka. Nakagwardya ni Papam. Saan basta makalumang nubilang. Awan parikot kanyak. No dagsaksi nga iso ti mastermind. Iti pan nakaambush. Wano pan nakasanab da papa. Kanda iti kakadwana. Sigurado ang mabalod. Awan maaramidak. No anya ti kadang ti korte akatukad ti basol na. Honey, Nagbasol. Kaya't nasawan. Ada katukad apan no sa ti basol na. no adalaan ko pan nakabalin na. Agkapya ko ti pamilyata. Kastaman ti kayat ko. Saan ko ama kumbinsi ni Daddy amang isardeng kadagiti illegal nga aramid na. Illegal ko nam? Apay, ada ka di? Ada, honey. Kan ada na duktalak. Kamang gayam ni Daddy iti may sa sindikato. Anya? Wan Marlon. Iso akanayon ko nga ibaga. Akay kayat ko pa'y amabalod ni Daddy. Ngam ti magitak amay san abangkay. Saan mo't nga ta dumanon iti dayta punto? O sige, honey. Adalaan ka sa ritak. Bye. Bye! Gusto ni mama. Mangrugin nga agtayak ti pilid. Kat agbaliwan ti taray dagiti paspasama. No agpod no ni Max. Nasulbaran ti kaso day di papa. Kan kakadwana anasanab mama. Dakal ti pamatik, ngagin papatangkan iti damo. Nga patyak ngagpod nun tumutlaan. Kadwan na matakasta mama. Nang rona. No baybay anton ti busda. Kan masidir ti konsensyada. Podno day ta mama. Adda idi kasta. Nupay mabayag sa may paayan iti hostisya dagiti biktima. Malagip ko day pasamak mama. Adapay dagiti kamang iditi media anay raman. Wen, mapan idi agipilay ti kandidatura dagiti nasawa kandidato ngam saan dan na nakadanon. Kat tinakam amas. Naitabon da. Asang sang kamaysa. Bakhupay kindi tinaramat dadang kalit iti pakaitapunan ta. Kan ultimong sapay dagiti lugan da kat nairaman anay kali. Wen, gambanyat na pasamak. Ada nakalasat, kan nagsaksi iti dayjay. Natiliw dagiti suspect. Kat, adan san nakadngan ti korte kadakwada. Nabilag day a pamilya. Tatanggal dati si bubukal a lugar. Ngam uray kasano ti kinabilag ti maysa at tao. No aramatan na iti dakas day ta agbilag. Agpatingga. Awan kasayaatan nga in kay aramidan dati. No di sumukulangan. Kat sango nyo, dagiti darum no kaso amay yuli kontra kada kayo. Di nakman ni Soro Estila, ta anak kalaang. Daddy, Katibagbaga kon gengka. Isardeng mon ti pan nakisinigad mo.
kadagiti kalaban ko. Anya? When makiwinaswas kan kini Marlon, nasaan ko akay tamay kamang iti pamilya ti anak ti kabosor ko. Saan nyo ko mga iramraman ti relasyon mi kan Marlon, Daddy? Mas daawak ngamin kin ka. Amo makabusor ti pamilya tayo, nakiayan-ayat kakit din ken kuana. Awan takas makitak iti dayta, Daddy. Ti solusyon na dayta, kat makikapya kayo laangan kada Doña Caridad. Takas makitak, narigat yo amalusutan ti kadagsanan akaso yo. Oras makaalada iti ebidensya kontra kada kayo. Anya? Laglagi pa nyo, Daddy. Natiliw ni Max. Panagkunayo ka di, kat agnanayon ti kinapudno na kada kayo nang runa no maipit. Anya? Kapilitan niya isalakan na ti bagina. Kat kasanon, no ibagadag iti pan nakabagiti lintag, ngagbalin nga star witness, no laki di taag testigo kontra kada kayo. Saan na mabalin? Abay kit din asaan amabalin, Daddy? Agpanunod kayo kuma, anay bag. Anyat pa na ko ng friend, tungpalan na ka ni Daddy? Aramidak amin akabalak, friend. Tap na aramidan ni Daddy, ibalakad ko. Nga uray anak naklaan. Nagsayat kat kuman no imbis nagkalaban da kat nagkapyada. Kuma. Kat no ituloy da Marlon ti darunda nga uray agayan ayat kami. Para kanya. Saan alapod dayta? Dayta ti rumbang. Ilaban yung lata ng runa no saan ang nagbaliw ni Marlon. Nga uray maatap ani Dadim nga iso ti mastermind iti napasamak nga ambush. Ang nakatayan ti amana. Kandag iti kakadwana. Ti pagdanaga. Ang mga numaabak ti panunot ni Daddy, kat-katalan na ti bukod na abiyag no ma-pressure. Kan no di na kaya ti mabalod. Ay, laytan aha ti parikot. Ay, dakal ngamin ti epekto na ti pan nakatiliw ni Max. Kang runaan dagiti tao na. Delikado dayta. Tano nagsaksi na dya Max kontra ka ni Dadim? Narigatan na malusutan na dayta ang kaso na. Ay, dya ka mo, friend. Ngam nagtangkan latta ti pakinakam ni Daddy. Ti latta bagbagi na ti pampanunutan na. Ngam numasapon nga ulit-ulitam ti makisalita kan kwa na. Aging ga iti matignay ti rikna kan puso na aramidam. Magagaran ka ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulong ngayon kami patangatang. Puyisid. Restricted ti pan nakasarong karni Max. Ti abogado ti bilinat. Dirumbang abumaligtag ni Max. Na oras nga naramid na dayta. Manangdanak iti mang patay ken kuana. Kung ngagpaiso. Kasano nga ta mapatay ni Max. Tapnawa na nagibulgar. At sana kon amay ramraman. Madawag ko. Ni Mr. D. Suday ito yung mawawag. Kanyang tamad ti ibagana kanya. Anak ti demonyo. Pagdabalagan niya ti sindikato. Namun na kaya manatiliw ni Max. Kat amangan no isukano dagi bulgar. May papaniti negosyo. Kat may ramraman da. Buong ti ulo na ito mapasamak. Kanya din nagsalitaan nyo kinihipe, Mama. Good news, iho. Napagpudno da kanon ni Max a right hand iton Magno. Mama? Isungag pa isutin ang kontak kan kuana.
kat bilim kanok nitong magno. Anya? Impod no na kano amin edin karida hepe, may pagnati pa nagbalin na nga star witness. Kat may pasidong iti protection program. Tapno saan da mapagaramidan iti dakas, mayat ang nakabalod. Kasta ka di? Saan lang nga ta? Inapod no na. Siya kanugaya matalaga ti panggap da patayan iti dahi ti akong daway. Nga may disika ti nakita dang agsarita. Imbisa siya, imbilin latan niton magno apaltugan da kalatan. Nagdakasin. Di pala napnat iti inaramid da kada papa. Oh, talaga ang dakas. Kat no saan kong amo ngay ay atam unay ni Stella. Ito kakla ko malipatan. Saan ko maamay ramraman ti relasyon mi iti rere ti pamilya tayo, kanti pamilyada? Kuma, ti paikat ko relasyon mi, ti mamagkamayat. Anya? Ayat ko mati agari ti kaunggan ken puso tayo mama. Ayat ken kapya ko mati agari. Iwak si ti gurang-gura. Kasano ang mapasamak na ita? Kat kasya mo tinaramid da kan ni papam? Kanda giti kakadwana? Basta to may paayan iti pandosa no asino man ti mastermind. Mama, Sana bali. Mangrugin ngaglawag ti amin. Sa dino manan di ba na, Miss Stella? Mapana kay opisina, Daddy? Opisina no. Makisinarak kay ti Daya Marlon. Daddy, no bilang man, awan dakas na, tagayan ayat kami mat. Talaga asukir na kon. No sa bali abanag, agtong palak, ngam no maipapanan iti pakasiknan ti puso. Lading hitak, Daddy. Basta no kunak, asan ko akayat may kamang iti pamilya tayo ti kapututan ti kabusor ko. Saan? Amuyo, Dad. Kasla saan kayo alimmakay? Ah, anya? Saan kayo matakas ta idi? Ngam idi narugyan yun tinagbalin nga opisyal. Kat no mabalin, saan yun akayat ti pumanaw iti tugaw yo? Iti pwesto yo? Stella. Kat nabartag kayo matan iti bilag, Daddy. Iti pirak. Kasla sabhali manan titurong ti saritam. Sorry, Dad. Ngam sa anak asumaradeng amang lawlawag iti panunot yo. Ta saan kayo akayat amapukaw iti biyag ko? Anya? Saan da ka di apat-pat gan, Daddy? Awan ka din patag ko kada kayo? Napatag ka. Isu nga ron ngay naramid ko amin na pamuspusan tapno naging naawat ti biyag munto. Dad, saan nga amin atao kat kinabaknang ti makaparagsakken ko na? Ti kang runaan na kat ti panagayat, ti pamatag. Iya? Adupay, Daddy. An-anwak ti aglaplapusanan a kinabaknang no awan mat mangipatpatag kanyak. Kan kang runaan ti amin, kinabaknang a nagtaod iti dakas. Kas mula yung baga na dagas ang amam. Da kayo lang ti makasungbat iti dayda, Daddy. Saan asyak? Da kayo matgayam, anti korason. Imbag man ta nakapashare kayo. Kumusta kad? Kaya't ko ngamin ti maki-update iti naamuak. Pudno ka di ti damag may papankan dadim. Anti korason, no anyaman day ta na damag mo. Mabalin na pudno. Allah, naaramid ni dadim ti kasjay. Diyak amo no apay, anti. Kumusta kayo nga rudan kani Marlon? Okay kami mat, anti. Awan mat parikot. Nga uray maamwam to ani dadim ti mastermind iti panakatambang idi the Mayor Edmundo at nakatayan na? Saan akaraman dito iti relasyon mi, anti? Naimbag man, ta saan nakaakilagura? Ni, apay ko maaguraan dak. Kat saan mat asyak tinagaramid iti dakas? Sa bagay matkit di Nikit di, Daddy, ti saan ama ngayat. Kayat na amakiwin na suwasak kini Marlon. Anya? Wananti. Iso ti nakabasol no bilang tapudno nga iso ti suspek a mastermind.
Ide mangag ko ti damag iti radyo. Nakigtutak. Agasam. Ti right hand na tinangtandan iti hard killer tapno paltugan ta kuman ni Doña Caridad. Isu timpod no ti hard killer. Isu ana idarom ni daddy, auntie. Kat ti nadukot ka napapatay a kapitan. Di manan uncle ti mapapabasol. Saan lang aday tanti? Kasanon no agpod no ti right hand na ani Max, ani daddy ti mastermind iti pan nakatambang da Mayor Edmundo. Daytan sigurado ang mabalod kag saan na makarwar ni dadim. Dahil kalaunay matidayaw kada kayo anti-karidad. Makontrol nyo pa ilang tirik na yung uri kasi ti inarabid na kan Uncle Edmundo. Kasla bumtak ti baro kong ko. Gabtap na pulaklag. Saan ko akayat ti agilunod. Kanag sao iti dakas. Taamangan. Ngawan matlat may tulong na. Ang baso laklag iti Diyos. Auntie, Adya ko mo ti maalak no agilunod no agsao iti dakas. Makabaso laklag. Basta para kanyak. Italan iti husto. Palukatak ti investigasyon. Kat no asidaw dagiti nagbasol. Rumbang amadtok sa da. Pudno day ta, auntie. Kat na Stella, okay lang kada kayo ti relasyon na kan Insan Marlon? Awan mo't basol dagiti dua. No sabali lang, awanan nagsinadan, wano pinagsinan dagiti naganak kadakwada. Kaanakan. Kat ni Insan, okay lang mat kankwana, at ama ti kaayan-ayat na kat maatat nga iso ti mastermind iti napasamak kan papana? Siguro tawan mo't ti basol na. Saan mo't kaisot nagbasol na talaga? Sa bagay, pudno makit di Wala makitan to anak. Malaksid, iti may patungpal alintag ti tao, ada pa'y lintag, wano bilin ti Diyos. Nga iso ti kagrunaan, asinalungasing na. Agdaman ang nawag ni Attorney. Hello, Attorney. Anya? Anayin na bimaligtad ni Max? Ano? Nukasta. Glamaga ka, Attorney. Saan ko akay ti mabalod? Anya? Nakapiansa kiti may sa akasuan na yuli kanyak? Kat dumagsan ti dosag no aglamangak. Kayat ka di asawan dayda, talaga ang mabalo da, Attorney. kaya't mo asawan, honey. Maisubli ni daddy iti pagbaludan? Wen, dahil dati na mo. Sorry. Kas itinakunak. Kayat ko pa'y amabalod ni daddy. Ngam ti patayon dagiti kakadwana iti sindikato. Pasensya kan. Amo mo't asan lang ni Papa tinagpali na biktima. Hindi kinarangkas na. Maawatak dayta. Karbangan laang dagiti biktima ti maipaayan iti hustisya. Malaksid na mabalot. Siguro, maipayan mo titibayad iti tanyos na kiti biktima. Awan anyaman na kanyak dayta. No anya ti rumbang ama ipaay kadagiti biktima. Maitad takaasi dagiti pamilya ana panawan. Agyaman nagtamawatam na itahani. Saan ko akasapulan ti aglaplapusanan a kinabaknang no nagtaod mo't lang iti kinadakas. O sige. Impakamuklaan. Bye. Bye. Apay ngamin, nasaan ana panunot ni daddy? Kapakaibaludan na ti inaramid na. Di na napanunot ama-amuan matlaang ti kinapudno. Daddy, rebang nalaang nga agkid daw kayo iti pamakawan kadagiti naulila dagiti biktima.
Anya? Malaksid pa iti panagkid daw iti pamakawan iti Diyos. Nagadutag iti biktima, Daddy. Malaksid kini Mayor Edmundo. At dapay dagiti kakadwana. Stella. Amoyo, Dad. Dahita timang palagan iti barokong yo. Tadiyon tumaitarayan ti sidir ti konsensyayo. Kan kakaasi dagiti pamilya dagiti biktima. Nabasahan ko kayat ti mabalod ko nakmanan. Saan nyo ang maitarayan dayta, Daddy? Tauray pa'y kung mamaitarayan nyo ti panangkamat kada kayo tilintag ti tao. Tilintag ti Diyos kat saan. Iso at tinasaya at iso ko yulangan ti bagiyo. Kan saan yun agandatan ti aglamang. Sapay la kuma at makapagpanunot ni bayaw mo bagno. Wan nga rod, Auntie. Nasaysaya at kumapayon na agsurrender. Kuma, Auntie. Ngam, ipatangken na adi na kayat ti mabalod. Kat amoyo madanaga. Ang mga no, anyakit di ti mapanunot ng aramidan iti bagina. Oh, anya ti kayat mo asawan. Ang mga no maabak ti panunot na. Kat, Diyos ko, saan ko mamot ang mapasamak dayta? Agpakamatay ti kayat mo asawan. Kasta nga rod, Auntie. Sus, padpadag sinanlang ni dadim ti basol na no kasta. Ay, iso ang mariribukan naklaunay, Auntie. Masapol ang masiputan amin at ignay ni dadim no kasta. Ay na, nagrikat. Tama balin na latang aramidan iti kwarto na. Kanya, Saan ko ang mabantayan iti amin akan nito? Ay, tila ang amok ang mabalin ko nga aramidan. Kasaritak ang nasayaat. Baran no agbaliw tirik na kan panunot. Sagbay. Ama Aristarak. Kadaramidak. Nukunak, saan ko agayat ti mabalod na? Saan? Babaan day ti ngaramidag. Maliklikak ti pan nakabalod ko. Sarong karak ti tanam day di asawa. Anya? Remor ni Daddy, Nana Sela? Kasta ka di? Agmay maysa? O sige, sige. Sige, agyamanak, Nana. Agyamanak iti panangik pakamuyo iti dayta. Okay, sige, bye, Nana. Sa dino nga tatinapanan ni Daddy. Kunak no saan arumrumwar ta saan amaamuan dagiti kabusor na. Akadwa na matlang iti sindikato. Ngam, apay arimwar. Rimuaren, Mama. Inruaren ti judge ti search and warrant arrest ni Don Magno. Nasayat no kasta. Panawanan tap na ikaroon na ti dosa katukad tinagbasulan na. Jack pulos nga may ninamnama. Ama ramin na ti kas Jack Rayming, Mama. Nga po iti da ka sa gagam na makasubli ti turay. Dahil tatiligat na iti tao na bartek iti matirela banag. Ken turay, winubilag. Kahit da, agnanayon iti daytang status ti biyag. Sino nga tanay ito yung umawag? Hello? May I know who's on the line, please? Oh, Sargento Quintela? Apay! Anya ti... Natayan ni Daddy? Saan? Saan? Apay! Anya tinapasamag kan ko, Ana? Anya! Pinaltugan na ti bagina iti abay ti tanamday di mami! Oh, Diyos ko!
Di si Polterero tinangi-report iti polis, honey. At kano agarup may sa oras ani daddy ijay ti abay ti tanom day di mami. Sakbay nakangagda iti kanal buong. Di na nasarkadan ti sider ti konsensya na. Kasta ti amo. Abay kasta ti inaramid na. Ninayunan na kailangan ti basol na. Honey, Kasano agpayita. saan kang danag? Adak. Diyos ko, pagkawanam ko man ni daddy. Awatam ko ma iti pag-ariyam. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam